Ai so ko iwan sinunod kadang ko to Jesus Rason Diho Ai so ko iwan sinunod kadang ko to Jesus Rason Diho Dapat sa dilo ni Yesu. Kaya sanong kaswaban kumadati din sanan, konsiko kumad panghakan na kinarahingan, may patilang busta ko dot kasi sanda sumayang kaswaban iti kanaw sumambayang tokon. Insana. Kinarahingan isong kadyan sorga konsiko dot kaswaban na bayno, patilang busta guyahay diti kasi sanda sumambayang kaswabon. Ikalansanan dot nuno na pohit embulayan dahay maya dot panambarasan kaswabon na bayno nga patilambus kasarid papagirot popotood nagi papensamak dahay kumadya. Kung sikaw nagiti piramutan dot alumis da bayno may irinahit manha kakasimbayanan iswang kat pagisisaan ng pakinangahan dahay. Tinasamayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kaswabon na bayno kano to kakagod papagyampay maya diti KKR da minsusuwab minsusuwab pakasari iti pukul 5:40 bagi. Nadi minsusuwab na po nga pukul 1 kanto. Minsusuwab ko piyo. Kay bayno na po hom ay tulo na po panambarasan dati nga monay baw kapatayon. Ina po di kasuwabon kanihab nga ay iso na pumantad di miloh dot momonsed timpo na po dati kay sisan dati umakinarahingan milom mongompok nga iti na pinuhobo dati. Kumano po iti kapatayon. Okay. Nga bahin na po hom oray tandati dot monay baw kapatayon. Siran po oray taniti kamon dot matay, kematian nga ina po hit ponong kisap dit borosidi nga apasih kago irine kamoyon dot harati kamon dot kaposian na po yung ampus. Siran po oray tandati ot sorga nga ina po hit ponong kisap di sorga di nga itinaraka. Montok na po dati it nakarati do boros sa kinarahingan nga miyagal na po ko kapatayon pingkura makapirid ido kayo da purimanan ki haranakud ay iso o kataadan niri ko iso it ko podosihan dati miyagal ko neraka kano po hom iso o kataadan dati ko iso i ko podosihan nga atapot na po kapiyo miyagal ko neraka kano po nga kabar baik montok dati nakuro pakuan na po nga norotian dati dot nunu na po hit rahit ko mangimbulay ikonsomok nagi it unsur-unsur dosa nga man tutuday man punso antakan dot ay palintuhuno ni kamundot neraka api neraka. Kamun po nga isuot kabar gembira kumadati ki ikabar to sonong. Irihi korohian dati nga sakiroh namadat iyati no po hom ay ato ko pensuang gihir kamundot tulun-tulun teko apa yung hompit dot tutudan kinorohingan. Koroy tayo no di rogo no ikalansanan da ada rumah gila lain to
Jadi saya na pwede oray tani lo kamunda kapatayon, ino po ipanang kisapil boros sa kapatayon nga ino po ngampus. Hari na pud iti no po kapatayon ti nga iso tabar to sonong ko amo. Pingkuro malagi. Ino po hit ay kakuaan dati kapurimanda iti no po kapatayon nga iso osonong irihi kasinduol ginawa dati irihi dati korohian tu harati kamundot pitong kiadan rahiri. Opus ko pada miagal dadit ay osianan ko dinongotong kiadan hartanganak tokoro kuping kuro nga payumulok potoy nga mantadi kinotong kiadan ni ditulun ni insanan na paring awayaan insanan nga kita dati miagal dadit aya ada adil ka iri mo sa ida ino pay kapatayan di nga puri manan dati dat kasinduol nga naratian nagi kadaw dati da sayran patumongkya da sa sangulun tay ko sayran ay kawaya iti kamo nakapatayon nga nuno na po iginawo nuno po yung ginawo ti manimanon bahkan nuno na po sa kirad harat arat ginaw siyo kumadiya nga nampakan ino po kayong garitan di siyo kadaw nga napupusan irino sayra na po may tako rikot it ay mantad ko kinatong kiadan sa ulun sa kira sumakit siyo nga no kadati asan nang lagi katudid nampakan lagi kayong garitan di siyo ka iyo di hinorotian dati kadaw suway ka iri inapadihit ay monoy bawi la kapatayon nga harati ka mo nakatungagan iri nakasariit ay imanimanan dati iri nakasariit hondomon polambusan dati bahkan dat kitab sendiri nga binoborosot may no ko guno iti dot manahakot panginsasamod umadi tulun-tulun na nangantakan hingga ailan dati sayra na pakorikoton dot Yesus ok mainduo nga tungagon nga itit son tabi tulun na nakapagulo it satia kumadi siya. Jadi ilo nanat panaybaw imanaybaw idi kamundat katong kiadon di kapatayon. May di dati imbulayan isuanggot ay Alkitab 1 Korintus kapadam talu 1 Korintus kapadam talu ayat kapadam 2 tu dondoh na po nga yati na po kakitod isuang gosaramin iso o pangintangan dit oyoyo samar-samar nga sayra na po timpud orikot kakito takod turos sa pituros dondo ino po'y atutunan dati nga sinondot nga iyati na po iyoho na po katutun ako miyampay ayay miyagalit iyoho kadaw nga atutunan. Dondo nga sayra na po kapag yampay takot ti ay kiki arami susuwab maya dusun ministry kakita ko na lang ngaran ko nga iko mo yan dat Eldagon di Parsorio katutuna ko siyat iya di na riba okay miyagal ko Frani katutunan ko siyat di ka Panil Jaipin hilay siyat ko di ki iya di takanat iya di na atutunan dati Helen Chong DM1 isya di iya di na kapag irubat ako nga DM kapira kaya di DM2 hilo ako gayo di 3 ka
asaru to kadit yati ngai nagi magi komen community po ka ya dina orikat dati magin tutun nga sayra na pod orikot ikorikotan dat Yesus ukmain duo iho nga katutundo kayo om paing kukura ko na pa katutundo kayo iyo kayo nga katutundo om irih na hit ilo na dahit panay bau dati lot santabot ay kagangahan dati dahiti pamagunan pensuang na nakamon nakapatayon harap pira-pira honoray tanda hiti dot paingkukuro na ako at ralan ay pengalaman-pengalaman di mila dati wayaan dot gumampot mamagampot takati kamoyan dat kapuasian da paingampus iso na po noray tanda hiti nga iyati na po nga apurimanan dati dot ay oy laan na dati da iso na paralan dati dot mamagampot iti kamon dot kapuasian da paingampus nga iti na pakaboboyuhon dati dadamot dati paimpasi nga apatut dati dot man intangay lobi kay ti kamon dot kapatayon ila nakamon ko dot ay imonoy baw dila kapatayon to kada na dati sorod napoy kapatayon na tasaro dati nga hingga dahot apatut dati dot man poy mogono iman kapaya dati paburuo iman kapaya dati pintalango tapot nagi dot mile dati borosan dot ay paingkuro na paralan dati iti pamagunan nuno na pa dia dot kaboboyuhon minsadu kapatay kinarahingan apalid katay kapaingkuro nga pastikan do sayra na pod tumongkiad ko sayra do matay ko harap peluang nud bertobat tapot nagi harohit kapurimanan harit asaro dati do miagalidi iti pertobatan nga ay ako nan takay dat sayra bertobat iti tulun nga tarimo ni kinarahingan miagalidit dua tulun dat ay ikamoyan dat manakaw ipinasalit gibanga muanan di Yesus sayra na pod ay isang ulun kamoyan dat minagakon na ba siya isa Yesus da antakan idi tinarimo di Yesus ay tagalon numan baptiso kapaingkuro ani siya minagakon da dusa kapaingkuro ikararangahan da pinibarasan da iri ay so na kamoyan dat ay intangan ko po monapot kapya ko bertaubat kamu kadiri nga natarimo kita dati natarimo hipertobatan jadi kalau kita nan po nga sekira na po momok tokodit ay matay ako na po dati tumaubat ako nun do ka kalau kita nan po nga dako na Thailand dati not Thailand sekira iri hopokon dati kamu na po minsimbayan na po iso ang kaposin paingkuran na po nga ina po hit koligogon ni didiri nga pumati ela ay dati ikantakan numiya galidi idi minggu bay na harot sangulo na minay ramut doho kana po siya iti na po tanak waguti nga natahuban dat mangigit tamuto natilambos na dat ni Duan Pinuhobo isa di na ko ilod miya gali di kalimpupusan na kaposin dati hingga po di kasiwatan dati dat ikamoyan dat momok idit timpu-timpu da kalimpupusan okay jadi ino pada adihit mandati pintalango mandati intangay lebih penting dahil nga okon kay kamondat kalimpupusan da kaposin okon kay kamonda kapatayon nga itit kaboboyuhon dati dada motet magindalan sama ada maganda tokod di karikatan da kinarahingan tay ko maganda tokod dit
kalimpupusan da kaposian. Iri dahadi himandati paimbulayo paintalango do hilo. Ina pohit hariti kemundet tabiat kesalihan. I kaboboyuhon dati di patilam buset kapi hunung ilet panudukan om korohian da kinorohingan. Iri nene bulayan dati digulud milana pohom okon ko setiap hari, okon ko setiap jam, okon ko setiap menit, okon ko setiap saat, nga setiap detik. Ino pagay detik hindi nga osiyaw ko i saat tamo manaw. Setiap detik iti na pada ako pasiyan dati nga ilo na ikomanda tulundat minsusi-susi kanaya hingga na poborasan takad minsusi-susi tu iri nagigiyahi tujuan kapia dati iri na dahi tamodan kapia dati isuang dat kapasiyan tako. Otopot nagin iti na po komanda kapatayon nga isoot o kita dati i kotampurosi isay kamunta ka koronob milo nagi borasan dat it okon nako gaso hiti kamunda kapatayon mo sakira na po mamonsay takod no kagadi ikaw basandat tanganak ko timpubay no di ipring ka mamonsay pring nga kada takon na po monsay pring do it nurdi mongigit kapatayon. Miagal ka hareti so idan urang putid o kita dati monompurasi tulundot sumuanggi iwalay may panampakay dit ikotampurasi intalang di nga inapodi tahun 2 nga nakotigo umbalo minanakos sa sinumuliwan hiriwalay na di nintatanong pagkuro nga katahubay na di korita. Kada iyo di hopring datit imo mo sa gisambot ay duwan hobon. Kapatayon nga isa it kamontakod serious imo napot nga inapahit lobi kasadu komanta didi nga iti na po kaposiyon dati nga mandati pemusaraha iti koboboroson bayuhon nagi iti pemusarahan dati dat paingkukurang takod magindalan na kaposiyon na daw nunu dahi tamposiyo sayra dat tumaguang takati kamondat pagumbalan paingka nagiti ay lamusan na kapasiyan dati sirad ay katarimo takadit kapasiyan na paingampus. Iti na po kamo nakapatayon nga mamunsa hiti tinandati nga ay mamilam monimban iti kaboboyuhon dati. Kakuhaan na po nga iti na po kaboboyuhon dati ipiyahi karikatan di Jesus kumendo nga ay milam monimban noratian dati inapoit simbanan do sayra karikatan di Jesus kumendo nga iti tinanda tulun iti na pakaboboyuhon dati noritan ay simbanan iri ni kakuan dat ay nakuratu inpadahi mandati tampasiyo da iswang kaposiyan nga iti kaboboyuhon da dadamot dati paimpasi kaboboyuhon dat imiontok da korohian da kinorohingan iri na day mandati igitay dadamot dat sangimiyaw toko tu iti na po kapatayon nga ay milad monaybaw iti kaboboyuhon dati dadamot sangimpasi toko bintagad to kano pating pubay na bintagad to kay atungag gago iya deh matu diri arat to pakasari dia pemusarahan da kumatulun do sayo ay asimbanan dit mantadi kapatayon mo apa sih kagu puji Tuhan apa sih na kagu dat man salamat to suai kairi ino pakagu hit
manda dati tomposio datimpu dondo nga manda dati mila na pom okon nako paimpasi toko miampai di koboboyuhon dat pinatudu ko kinorahingan timpu dondo nga mila na pohom manda dati induaan dobolon toko dag suai na dito saro ako man dobolo dobolon toko dati sekira na pod osonong toko na timpu dondo nga mila na pom induaan dahi kosonong ngatokoy hinggo dito sonong-sonong iti mongindua kasasonong insan nagiti kasonong ay mandati pendalano nga miagalidit agat no mo dawlu nagidi mandati pilipated induo iti kasonongon nga ilo nadagyahi pagangatandet ay moid ina po hit koboboyuhon dati di nga iri na dahi monoibaw iri ni monoibaw iti kumuna kapatayon iti kasonongon dati sa kirodat ay manahakad persembahan o perludid unsayon dati iti gereja mandi dati sato miagali lo gereja sinulihan perlu na dadi saton gitu pemungutai dati pemungutan di dati det tabung gereja kasari-sari no pod itahakon tabung gereja serad man papanaho kantung pemungutan nga ino po itakon no nga soringgit no kasari nga mantad ko ino po mandati painsawato dahilo po mogonon dati nga monaybaw ti kumuna kapatayon iti kosonongon dati ikomoyon dat tabihat dati it manguhop pay mahamahad iswang dat pananudan kumakinorengan nga bayan na po dihom doring gitu takon no ya din na komoni din sa kirah dat kasari-sari po doring gitu takon no nga bayan na po di nga 20 ring gitu takon ko sakirad isuang dasanga daw mo ni kita daw insan to kon nakasambayang sakira na pod hilo kod dusun ministry group WhatsApp pukul 1 doa pribadi nga iya no po nga akon ko pukul 1 no man to kay miagali don ketua kelas Edson Salumin Indo double isir sumambayang ya di maisip di sakira miagal ko DM2 ketua kelas Melbourne Miun kon ko Indo siya sumambayang nga intalo pukul 2 pukul 3 pukul 4 sumambayang siya DM3 manta kay don ketua kelas DM3 tu pukul 3 do kasuhabon pukul 3 kasuhabon so, pukul 7 tumanun kagudit 777 okay? Pitanga daw sumumay na kago intalo man ko di Kumain na po nga ilo na dahit ilo na panay bahu dati let ino pa irikoton tumpuan dati nga akon ko semata-matad kapuriman ko pod auruan da sumakit tay ko sayrat ikaling pupusan na kaposian ko bertobat ako nogi ka akon da ka iri tumpuan dati nga iti timpu dahar dati dondo jadi manto ko na double gitu iti sumambayang bagi ako mo yan ko. Nuno na pa ikaubasan to ko dat papaindalan iswang dat pananudan dati kumakinorahingan nga milo na po man dati pausawo akon ko insano nga buli jadi Indo intalo iswang go sumambayang ano mungkin timpu bay no insan kumain duo na di gitu. Tapos lagi miagal ko ano na pa dati idoah Daniel ka. So kurang-kurang intalo sang daw. Okay? Nah. Kay sisan dati miyampay kinorahingan
nga kaboboy kaposian dati iri na dahit ikamoendat sayra no pod iati no nga paintanud paimpasi ikaposian dati miyapay kinorahingan nga ino pay kaboboyuhon dati dahiri tabiat nga mukadilo memulia papabantu gi kaboboyuhon dati kaposian dati ino pay tulun-tulun na katutun dati dot pananud da kinorahingan nga nuridiit okunan diolo kompom tay ko approve diolo okunan diolo iati no po nga kapiato diolo ni pananud da kinorahingan ka itino po nga papakitad isa kuwasa kumad sangulun toko di kanud papatahak dit pay mahamaha mantadit ko basanan dati itinandahit mati na po nga atako tulun milad pansiribawon kamon ko na pod milad pansiribawon nila nga ako niko iati ot ay minsawat nga sayran pod iyo di ako boboyuhon dati akunan to katulun miya gali di isiyo no ka miya gali ko basanan dati iati sebagai anggota jemaat may ito kanon do lawat isoot anggota contohnya penutupan sabat may ito kalawat do hilod di Sina Solvia kadit ketua gereja korikot nundad hiri nga hinodihi pastor iho nga moy kadi pastor jadi mantad ko tinimungan dati di isay suhuan dako manaha kepelajaran tatap na di mo sitar nakuro inapohit pangintangan dati nga itinopo sangulo na mo sitar nga lobi kataat kumantado yati pay maha-maha dilad kasatiaon ko iati anggota biasa ano pa hinimo sitar nga ino pay gulo dat atu ti manahak pelajaran nga isay santanilian tu isi ketua gereja pandangan na po dati sebagai sangulo na ketua gereja itinimungan dati di nga isi tu asatia ketua gereja sairan iati ikamulaka isay na pa'y asaro mamimpin dat ipagilitan na kayo iri nakasari suhon isi sumambayang tu isi asatia isi kayati jadi sairan na po ino po hit pananudan dati nga ay nuridi ikamon natulun dat adaboli hubungan dati kumakinorohingan nga iri nondo dat nukad hilo iati no po nga tulun po yung siribawon tu kakitanan no po dati mato da tulun nga isyo tam iya din ako basanta ko po kumbalihay mo'y pakisada so dumulop isay di sumambayang isyo tu pastor ka iya din na rin manahak pelajaran nakuro tu isi hasuhon dati kakuan po nga ipagintangan po dati pay mahamaha na disiyo dat ay ko jadi sekiranya iati sebagai tulun na kaubasan hali piak tulun na kaubasan toko nga sayran no pod ilo hubungan dati kumakinorohingan okon nagiman dati pausawo nga ako nan tako na tulun dat yolo na ipay mahamaha ana tulun mil siribawon pay kukuro di hot hilo page ya di miguli-guli po sumokot ka nga nang ibadah di YouTube
Man tadi di iati no podinga apatut tokod man tomposio iti koposio pakorohingan dot double ganda berganda. Mila na pod induan intaluan mimpiro na po nga ti dat ina pa hubungan dati kumakinorengan nga iya dih na pakasari ko basan dati nga umbalan pada kagud oh dua ay aya stuck ka okay na di ka anda to ko polot hodid page ade ilo na di ta aramay lutil lagi. Oke. Ila YouTube nga mumbal na mati. Oke, FB oke ge. Ba. Mantap ko pati lambusa kago. Suway kay ri nga ina pahimila dati dot ay man tomposio dahiti demonay baw takoti kamundat kapatayon nga iti kamoyon dot harati kamoyon do mingatingat iti na po kamondot berjaga-jaga mingat-ingat nga manuh toko dot oh da mandi double panambarasan moda siya ko hot kasahap man tokod ko suwabon man toko kagud ipukul satu demi susuap Oke, jadi ino pakaguhit milo dati pendalanan nga iti kamoyon dot ay mingat-ingat buras sa pakubasanan do bay di nga siap siaga siap sedia berjaga-jaga mingat-ingat timpun ho bay no hom iso no pohit katang kaboh dati nga iti gatangget barang-barang ngai tokoy topot kait ikonaikan harga barang ini isay do ko peniaga dahiti hila na pod so okay hila suk harga na pod satu bag simen nga 22 ringgit nakuha ko di hari Selasa hari Rabu hirid 22 ringgit 22 ringgit 70 sen maturid ina po di bulan 10 nga 19 ringgit 80 sen 19.8 hitid inadoko pero satu bag simen do bay no topot kay 45 ringgit harani 45 ringgit harano 35 ringgit gatanggo takanon songkuro o 21 utamarudu oy mida di pamajak ilad utamarudu do gi nga nakanay kubagi harga sawit lah racun ilot ni komundat palad ka umbal na pod don kondingaw gatang nga hanahanom korikotot 520 lito komundat oy nadadi asangalano haro kau gumuan po rason dati nga kepala 450 400 lebih ay dadi patut kepi rasun bod kon niko insana no potit mananam tanam nga mananam basawit
pengkuro nagyan mau mutung it mananam bora rapawon akan ni kasawit tadi let tanaman gitu nga kampai ngai di om isok kaguhi katang kabo kagu dati timpu dendo nga haro no hi boros-boros set sumodia takono tumoguang golombang kopiro kotalu ka covid haro no nga ingaran-ngaran gitu luman po pingkitono itimutin do ngaran do golombang kotiga karede iringa katang kabo dati jadi isok no pohot milo dati pendalanan do hitinga sumodia toko ihati no po nga no kosodia ngai dot tumuguang itit kantakan do pemagunan o tumbayaan ako dot pensuang nati komondot nunui asunsudan dati datimpud orikot o harap kaguhit beritan no kita ku bosi numay ket 60% gitu. Supia patokorita naik 200% kan. Dan bosi buruk nga naik 5 ringgit 1 kilo ka. To korungan ni bosi buruk ket mila-mila diharap gitu. Ay, ilo no ngay lo katangkaboh dati letimpu bay no. Jadi ilo no padadi kesiapsiagaan dati mintong-mintong toko munda toko nga haro kasari. Nunu na po hi otaguangan dati nga iati na po nga nakondar toko nakonda toko no. Nakosodia no hi kuda-kuda ilang kalangka. Sumodia na ngay dipok sakira opor lu dipok. Ay. Pingkan gi kadaud isuang gat pagumbalandot maya ada boros-boros sa kinorohingan nga ay opor lu takono dot ay sumodia kadaw. Timpu do bay no. Ipagilitan pia dati sebagai panan da kinorohingan nga gumu iti miagalidit milo no dati borosan dat gumu iti pertentangan da ipagilitan dati sebagai panan da kinorohingan kadisongulun pengka mo titi ka nga kanuya ay yodit kangam kopi na dia yod titi do sorow ko ka ino po hit di gulu pohom akuri orang dati iti kamondat ay pertentangan ipagilitan iti panan da kinorohingan kakitanan no po nga pengka kano po asukungan no ngay dati nga timpu bayno mongiro mo sitar mongiro dat iti tongo wawayo da gereja ketua-ketua gereja ano mo nutun da isay iti pia tanganak kemulakan kongonduan nga gumu iti komondat dati kapogi hunung-hunungan kapogi entok iti ipagilitan pia dati sebagai pananud da kinorohingan na kun ngay dati di antakan nanumanto ko baptiso nga sayra da timpu bayno ino po dihit ilo pia janji baptisan ilo dasar kepercayaan nunuh na po nga miloh na po nga dati iwalon alasan na po dati nga ilo nga tulun ibo minamun sa ibo ka jadi komoyan dat ilo na nga nakura to apatut toko dat harti komondat mintong-intong munda sumodia kadi do malayo munda na bulo betul po pasang kuda-kuda isuang ko pananudan ko makinorohingan ay borian kada po di ponay ko borian nga memang numaik na nga pia ponay kan borian nga tumitik kapon numaiki balanja di tu gumusa jadi lot gatangay dot harga barang tatap na numaik nga
Oke. Ino pa tulun-tulun dat ay pananu da kinarahingan nga apatut toko dat munda bersiap sedia da tumaguang dan nunu na pohit sigog kay tumungkob bumintalang hiti pumagunan. Nya galitit COVID hapodam siam sigog kay intalang nga pengkuro toko sebagai pananu da kinarahingan. Nunu dihot ay persiapan dati antakan na pa dit sigag kay tungkob iti kamundat corona nga okito no iti piat iati sebagai pananu da kinarahingan nga apuri manan na dati miagal dit akuri na persediaan dati tinumuguang sigag kat tutupay gereja nga ino pa dihit kapuri manan bahkan iman dati paisisan dati nga miagali di minsiriba apuri manaan ay insano ko naging minagereja di sabat nakatalib nga apuri manan mo ti oy ako no kayo dinado kayo nga iyo number 1 na karikateri gereja iripia nga pukul 9:10 minit ako kad din na karikateri gereja ay sa patulun mau tidak mau patimpuno na paikotbah di Pastor Hizkia hirin makinangaw sangulun ko makinangaw alay daw korikot nakagut sangulun na diakonis pag isusuhot ng gidi tanganak korikot iba dia head apat na po daw misa tulun dat di sabat nakatalip nga puri manan no dati iti semangat isuang perbaktian okito na ay ako na po dati ato ko nakasadia na tumuguang di kantakan na miya galindi. Iri na po nga, panasakit na gimatiri. Nakuradit, sigog kad umbal katung kobat isa kaguhat rumikot kumadati nga akon na di ka panasakit nga iti komundat sakiro dat dasar paksaan. Harodihat undang-undang awagud isay na po sumambayang kat hari Sabtu tangkapon. Ay mo ti ilani ri imo napot ko piyo isay din ako ilo nakakuan dat iyati na po nga sumodia kasari kano pod hiti nga menghadapi apa yang segera akan meledak di dunia ini. Iti na po kamondat sigog kay tumung ko bom dati ilanam duno. Iti latirik dati sonong-sonong sigog kay hararinumag. Miagal ko iti tayar sonong-sonong ta ko mamanaw letang sigog kay tungkobi tayar nunuhi persiap persiapan dati dot nakano pa nuridi munda dahiri da tumuguang paingkana kiti ti pamagunan nga iati ko sebagai panan nga tumuguang sigog kay harakan takando it miagal lo tumungkob damintalang dahiti pamagunan suway ko itumungkob nga iso ipapagagang di koronog yang kejutan luar biasa. Iyo no pom edit aku po. Jadi aku po kanu dat ay semua dia nuridi munda oi. Sigog kadaro gempa bumi ka nga no di mila dati paburuan gitu. Nya galit dit agat tunggu tidak kurimanan ay. Tumanu da po Matius 24 nga ikapagalan na dati. Ilo ko mo yun dot kantakan no miya gali tumungkob. Sigog ka na po koriko titi ko mo yun dot ay penyeksaan do pumugunan nga no kadiri. Sakira na po hinakapantungang isan kada na uli do may pagano panampakay ko nuno magidu na po ka. Sakira hinakakuman
arang hanud harati komoyendet penginggoritan kada na ulid mo ipagangati tangana komogido tuk sosorohon kunohom kon ko hitid somo ku itanakku sigo kadi koriko tot komono penginggoritan nga isay dadi tamoy pogigum gitu nga ilo nolo komondot sumodia to kono tumoguangot nununuhit miagal ko tumungkob no porumikot ikan takandot koronog da timpu da bayno mengiro da iti keselamatan da iti dompo magunan iti kolidasan kahaharan ilo gatanggo barang nununo po nga pagumbalan po toy nga sayra da tumungkob miagali tumungkob borumikot nga iati na po nga nakonda to kono no kosodia to kono ilo na dadi kakuan dat ay potilambus to kod no kadi kumoy sa ditinudi itino po kaposin dati nga potilambus sa miyampai kinorohingan itikan dati kuma kinorohingan nga man dati double no kuro sayra na po'y harakan takandat miagali tumungkob borumikot kumadati nga iyo ti mamakopyo it kamondat naingatan na nga dati tokay ino padihit iso na pamantad dat ralan dati dat tumoguang tay ko papaindalan itit ay tumoguang got nunuy kantakan miagal itumungkob koronob nga potilambusan na dati ti kamoyan dat minsingilo da boras sa kinarahingan manta ko potilambuso miampay dat aparagat toko kasari-sari tokod monotos popoindalan da koposyon di milo na po kapihunong kasari di panudukan na kinarahingan ay anak 25 na di 30 minito bay na kang kudam ay pamadi o buruan na 30 minito kalimpupuson kato moy da itinapot kaposian dati nga monoy baud di komon na kapatayon nga ay sayra na pod ay man dati paturidong kasari itit kaboboyuhon da tindalanon dati karohanian dati moni kita daw nga itih na matiit ay papatanto depain kukuro takanangku dat hinggo koing kokoton dati dat isuang da kaposian dati isuang kalimpupuson kaposian dati bahkan da isuang da kaposian dati dat itimpu dat orikot iti kaposian dat paingompus iti no dendo hidup lebih saleh lebih suci kaposian dit lebih minsusi-susi kay asusi mandatid itinupot ay iharap paindalanan dati timpu dendo nga double isuanggat sumambayang patay ka balajar boros kinorhingan ko nununa pohit pananudan kosodongon dait osoro dati paindalanan dati nga milo na po mandati indua ay patilambuson paing kawasan pakagu mingat-ingat kasari toko dat tumuguang ga kantakan dit dati oilanom sangira damin talang tu itih na pumati nga irinohit papatanto dat paingkukuran angku hinggo toko da sayra da kalimpupusan na pamagunan sakira na pod iati na pohom manu tokot ay ipagilitan da tulun-tulun dit suci ito nga pulang dahil suruga nga naboras dahiti iati na pohom lebih dulu sumilih toko sangulo nit o pulang dahiti pamagunan dagulo dodondo irin nagi kakuan dat kada toko katingaya may kamuan da tambalut datid audition minsusi-susi na kaisiyo ka haroy bahkan ino pa imobor sa miya galidi nga ipagilitan ni dati soro kuno di tangang anak pod siyam lagi matu taon ko din
Iya ini pagadi kaubasan matiti tanganak datitid misok-misok kamoy panigup gi. Manigup na lebih kurang 40 magyang balot. Manigup na i gudang garam it oh miso misid di wo. San sigup-sigup. Nah, maya iya pakago kad manuho daw nga main po daw kayo kako nga minsusi-susi minsusi-susi kan ina pa yung moboras dia minsusi-susi akan katulon na suway. It iya si bintis ihati ka daw isi sa ogereja ina po hit asaru dat mosalon dia dat sairad mumbal ko na sumatia mumbal ngay ko na may khotbah memimpin sekolah sabat aparagat kon iswang dat miagal ka lagu istimewa tay kon nuno pa activity gereja ino po himoboros diyan hodi ka kay siyo tay ko gisyo ino po himoboros dati iya di nga kon katulon na suway kagumuan do pa nga ipagilitan dati boleh jadi pagilitan iti mo kikinangod kiki armin susuab tok hodisyo ka nga sorohon na dati dat ay irih ni mangkudahi man ko piya dati milon na pohom ay hodisyo min susi-susi ka nga min susi-susi ni kapiya man to ko tu no kadhilo iti na pohot koboboyuhon dati dondo manu ko na pod iyan po nga sangulunit orang yang saleh di surga dondo takonatid min susi dondo takonatid min susi-susi imonopot magya ako ni ko min susi-susi na tomon imonopot dondo takonatid monopot tunaborosat sa kira na pod manukot iya na po nga ipagilitan dat orang saleh dahil surga nga dondo takonatid dat popondar popumbangan itit ay kaborisiyon kapulangon dot pananudan dati do kumakinorohingan. Nuno no pay koboboyuhon dati di korohian dati iswang no kaposian dati nga amu sumimban bahkan amu o simbanan iti kapatayon. Toy ko okon no kakapatayon nga iti katungagan. Irinay na boras dati dito no kura tu iyati no po nga tumilom gusto ko hidup saleh dobolon to ko ot ay hubungan dito sa nung kumakinorohingan patilambusan dati tit kaparagaton dati mongilo minsingilom tumanu di laboras kinorohingan tu inapohi kaboboyuhon dati datimpo dondo amu milod asimbanan asaibahan ni di kamuna kapatayon bahkan ikatungagan. Omon na po nga itino dondo hay timpo dat patapot no kapiyad hari iso lagu siyon masa katajuk tulo daw masa yang sekarang ini no kagadi itina timpo dondo i manantu dat timpo orikot isuang ko pananudan dati kumakinorengan isuang ko posyon dati patilambus nga iti na timpo dondo it milo dati gunoon dot manantu dot pay kukurah kakab timpo orikot iya na po sayra datungagon kamanta dolobong miampay di kaboboyuhon na miagalid di paingkura na po ipatudukan no kaboboyuhon no hilawalay paingkura na po ikaboboyuhan na patudukan no kumatang tambalot no kumah dat tulun-tulun di pasarili dia bahkan masyarakat mungkin daerah negara iya di numati kaboboyuhan dati sira datungan to ko ka Yesus ay siya monimban no kaboboyuhan no antakan do karikatan daw. Jadi itinopodit ay karaja dati iti buruon dati datimpu dondo nga mano kapiya dati poy mogono tu itini monimban do kaboboyuhan dati manantu do kaboboyuhan dati dat timpu do orikot. Kaposian dati mo ni kita daw
Manda dati umbalay dat santab na padit apay ngontok it akaundar akapihunung dat paing kukure korohian de kinorohingan nga iri na day mandati posimban ho. Mia gal na dit sakirod i radio di gulu po. Ino pag radio di lain pwede nga maghihum ka na pasiaran nga man turugon. Maghihum siaran da dusun turugon ni dati. Teka it yelon dat mo maghihum siaran o kan pano magguam nga sorak-sorak man turugat yun lo. Maghihum udah gulu ko abi. Bainan pagam tadas-tadas santo kana pa ina pwede gulu ko tuning ka turugonit or til lagi. O katali po gugulyon tiun ila nala tiunan gati. Dondo takanad maniun takatit. Paing kukurah nakot atarimo katutukan dati datimpul orikot. Om ina pa'y kaboboyuhan natin ikapiagal, iapat. Dadamot at iati na pa nga kataguang ti pagumbalan, iti na nga itimpo dati dat popondar santabit kapiantok dokorohyan kinorohingan. Iso day kalangadan dati, sayra na po dat ay pinsingumbalan na nga dati ilot popondar papatilambus at kapasian di kapian takadang kinorohingan mila na pom induaan dati tit kaubasanan dati o sonong o induaan nga dati katilambus nga iti kaparagatan dati ay nulad di papaindalan diti kaubasanan dati mongilo tumano diti boras kinorohingan ilo na di kalangadan dati dondoh na po nga miagal dit oyoyo tako na ngay oyoyo kunahi Henry Goloy ako ikatutun ko ba ako kuresyo labi pa di dahara sipik matas yad oy tom oyoyo kunad atutunan ni Jasmine Gadium ngaran naman ko atutunan ko nga sayra datimpud orikot inopohit kapatayon ni dinga nolitan kamoyon dat nala na diti kamo nakapatayan kapag intutun to ko miyampay ti kaboboyuhon dati dat ongosanong katimpudon do kapag yampay to kad isuang ko sisahan dat miyagal po ko ang kabaktian katilambus to ko iti puji Tuhan katilambus hirih nandat kapag intutun to ko paingkura to kad atutunan iho nga atutunan iyo ko nga atutunan ila na day kalangadan nati. Paingkura pa itong pinay nga kasari-sari na dati harati kamundat kagaton. Okon ko agagaan iti otagwangan dati. Papatilambus iti kamundat hubungan dati kumakinaringan okon ko asanong. Kumangupod aksanong okon ko asanong nga gumutamo da kontabon dati. Manginduh takati kasanongon dati datimpud dondo iti kasanongon dati dondo nga hano-hano it mikab-tikab to kapapaindalan dawlu nagidid induaan na kasanong iti balajar to kati boras kinorohingan untung na to harahat ay kay si Santa kiki aramin susuhat kano to kadi papaharap nga ilo na matidalo man natin patilambuso mila na pong akon nakaitit dondo katalahanan dati teno tay kadong tuwong para pakagugit bolajar ko kod secara pribadi akon ko iti no dondo talahanan natin sayra ano pod kakaton ko kod kinorohingan nga ino kay kaboboyuhon dati datimpud dondo nga katilambus dati katilambus painsanong kasari niyagal di korahan kinorohingan pahitian to kanati pelajaran
ada lihuay dat akutan dati ada suam. Ano misis sa takad iswang samayang? Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw to insan pakaguh dat ay nakaipupus si hati pelajaran suabon bayno. Haruh nagidadi kagaton dahil pupoindalan ni dit nimbulayan dahil di suabon bayno nga ino po hit patapot iri na po nga okon nagidad pupoin samok dahil kumadiyan. Tulun ni hen koduso o gumuk kolomukon manusia daging gitu gumuk korohian nga tumbayaan ni head mantad na pangukupan no. Yahay na po nga kanudot ay pupatilambus ditit kaboboyuhan dahil kapientak di korohian no. Pupatilambus at induaan dahil santabi kasanangan di harod idahay mingat-ingat kasari ihay amo lagi dahil lihuan itit patilambus at misingala diti boras-boras mo. Kung sikaw na panghukan ni Tuhan, ikalansanan dat insan tadaw do sumano nga papagiruba di had isuang ko kayo nan din na puno na kataadan i aiso na dihat kanu mo numpalid aiso na kabuling kahangan mo kapasyo. Kung sikaw ti tadaw do bayno, hakon we had isuang tindalanan kapasyo dahay nuno na pa abantalan dahay nga ay nano dahil pelajaran di kasuabon bayno iso kokori iso sukud dot iyahay na po nga ogirot o patilambus ay karati kasarid pa yung kukurohot pendalanan dot ito pamagunan. Ampunan natin sana no sa dahi Tuhan inasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kinapagyampayan dati, puji Tuhan tu araw piadat sanang kapi piramutan di tendo nga ngalimpupusan ni Boki. Ikalimpupusan iti 1 hari bulan na kumadi di bayno ay 1 hari bulan 12 nga insan pakagod ay mangalapakod paingukab jemputan secara terbuka kadi do malayo dot 5 hari bulan 12 iti hari Ahad hari Minggu do rikot isa ino pay harot kaliwangan may tapan na gambar dat gereja likas kota Kinabalu antakan dat acara gereja ay pikawinan dahay dat 5 hari bulan. Here ito kanad kapagyangi sangis sundad ati kita kabang. Bahin ako no kapisanangan da kasuabon nogi papendalan dat buru-buruan dat kado bay.